Komentar utakmice je da smo utakmicu trebali da dobijemo i da smo imali prilike i u prvom, a pogotovo u drugom poluvremenu, one dve situacije glavom da damo drugi gol i da tu utakmicu privedemo kraju onako kako je trebalo. Cijelu smo je kontrolisali i mogu slobodno kažem da je protivnik ni kriv ni dužan odneo bod, ali nije prvi koji je to uradio u Domžalama. Sve u svemu mogu da budem zadovoljan, naravno i ishodom ove utakmice, ali jednim nizom koji traje 11 utakmice zadnjih, gde mi smo izgubili samo utakmicu protiv Olimpije i to smo izgubili tako što su nas sudije uvele u poraz. Kad se sve sabere, mislim da smo na dobrom putu, imamo jedan dobar, stabilan niz, a to što se borimo za treće mesto i što to nosi jedan određeni pritisak koji je vidljiv i pod kojim igrači igraju, pa to je dobra stvar i neka da Bog da svake sezone do zadnjeg kola se borimo za nešto, imamo neki cilj i to je na kraju krajeva i cilj u karijeri, igrati za nešto, boriti se za nešto i ja sam zaista srećan i zadovoljan da ova ekipa mlada, ekipa u stvaranju, 6 kola pre kraja bori se za plasman u Evropu i to je nešto što je, ako ćemo biti realni, pre ovog početka prvenstva, pre ovog prvenstva bilo samo nešto što su najhrabriji smeli da zamišljaju. U praksi se to nije očekivalo i kad se sve to sabere, svaka čast igračima, idemo dalje, spremamo se za 10 dana je nova utakmica, derbi u Kopru i u tom duhu i u tom raspoloženju jedva čekamo duel 8. maja.